twishimiye kubasanga ku muyoboro wacu wa YouTube ari wo Kwizera TV Show. Tubifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Tugenda tubagezaho imyidagaduro, dance, umuziki, umupira cyangwa se imikino. Tugenda dukora hirya no hino fashion bitewe nuko mubyifuza. Twishimiye kongera kubasanga kuri uyu muyoboro. Tubibutsa gukora subscribe. Muri iki cyegeranyo cyacu tugiye kureba ibibuga by'indege 10 byiza muri Afrika. Igihugu umwanya wa 10 cyangwa ikibuga cyiza ku mwanya wa 10, Rwanda Airport muri Angola. Ikibuga cy'indege giherereye Angola kiri ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9, Rabat Airport giherereye mu gihugu cya Maroc. Ku mwanya wa 8, Antananarivo. Ku mwanya wa 8, Madagascar. Ku mwanya wa 7, Entebbe Airport iherereye mu gihugu cya Uganda, iri ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6, East London Airport, Afurika y'Epfo, iri ku mwanya wa 6. Tubibutsa gukora subscribe kuri Kwizera TV Show ni ingenzi. Tuzajya tugumya tubane muri ibi byegeranyo byacu. Ku mwanya wa 5, Bloemfontein Airport, Afurika y'Epfo. Wow. Ku mwanya wa 4, Port Elizabeth Airport, Port Elizabeth Airport, Afurika y'Epfo, ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu cyacu cy'imisozi igihumbi, igihugu kitangaje, igihugu kitatse ubwiza. Wow. Rwanda, Kigali Airport. Wow. Kigali Airport ku mwanya wa 3 mu bibuga byiza by'indege muri Afrika bro. Genda Rwanda uri nziza. Ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2, Marrakech Airport, Maroc. Ku mwanya wa 1, ku mwanya wa 1, Durban King Shaka Airport, Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo yiganje mu kugira ibibuga byiza kandi byinshi. Aho ifite ibibuga 4 mu bihugu 10 by'indege byiza. Ibindi bibuga ni iby'ibindi bihugu. South Africa. Kongere kandi dukore subscribe ni ingenzi kuri Kwizera TV Show. Ndabashimiye.